twari twoza gukora. Turabashimiye, shimiye uburongozi, dushimiye abaririmbyi, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Rero mukozi w'Imana asanze yayigisha amajambo akomeye uvuga ngo umuntu nankorera data azomuha icubahiro. Ijambo nkunda cyane, umuntu ukorera Imana kandi kinejeje ni Yesu wabyivugiye. Ntabwo ari abahanuzi, ntabwo ari intumwa, ariko ni Yesu ubwiwe, ijambo ryaciye mu kanwa kiwe. Aravuga ngo umuntu nankorera data azomuha icubahiro, azomwubaha kuko urumva azoba yakorera data. Kandi ngo umuntu nankorera azoza aho ndi niho nawe azoba. Adresi zohinduka, umuntu ukorera data amwubahishe bagumane. Mwifuze gukorera Imana. Ndashimiye nanone kandi abakozi b'Imana twazanye babiyegereje, namwe Imana ibaha umugisha. Mfite ijambo dusome mu Itanguriro ibice 41 umurongo wa 37 na 38. Igitabo cy'Itanguriro 41 umurongo wa 37. Kandi muhumure simbatinzaga ba bandi baza baguma bareba isaha. None si paruwasi ngo irembo ryahe aho mwogera ku marembo y'ijuru se mukaguma mureba isaha. Ariko simbatinza, ndabizi yuko hariho igitaramo apremidi. Haravuze ngo iyo nama ishimwa na Faraho n'abishikira biwe bose. Faraho abaza abo bishikira biwe ati, twobona hehe umuntu umeze kuyu arimo impwemu y'Imana? Amen. Ejo abo twari kumwe, Imana yampaye ijambo muri no minsi ngironka buno butumire rivuga ngo mbaganirize hejuru y'umuntu ukenewe imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Umuntu ukenewe imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Umuntu Imana ibona tuyu muntu arakenewe. Hariho ijambo umukozi w'Imana yagumye avuga ngo hariho ubukene. Imana nibyo, igihe habaye krize, igihe Hana yari kwasengera umwana, Imana nayo yari ifite krize y'umukozi. Nico gituma hagezaho Hana asohora ijambo ngo Mana numumba nzomuguha. Abakoze ku mutima w'Imana, kuko Imana nayo yari ifite ubukene bw'umukozi. Noneho abacokoje Imana. Warangize Samweli amaze gucuka aja mu nzu y'Imana, aramujana. Umuntu ukenewe imbere y'Imana imbere y'abantu. Twaravuganye ibintu bishika bitatu tirirwa ntebamo. Kendo cyambere twavuze ko uwo muntu Imana ikeneye cyane kandi woyigirira akamaro ni umuntu wayimenye neza, umuntu wakijijwe neza. Twaratanze akarorero ka Aburahamu kundu yari yaramenye Imana kugeza wafatana nayo ntiyabacumva ibyo abantu bavuga, ahubwo akurikira icyo Imana ivuga. Icya kabiri twaravuganye ko uwo muntu ari umuntu wimenye, wisobanukiwe, witahuye. Uwo muntu rero ni umuntu Imana ikeneye kuko yari isobanukiwe, yaritahuye, amenya icyari, amenya uwamuhamagaye uwo ari we, amenya uwo akwiriye gukorera, amenya n'akamaro akwiriye kugirira Imana, akwiriye kugirira n'abantu. Twaratanze akarorero k'abahungu batatu bitawe Saduraka na Meshaki na Abedenego, ukundu bamenye neza Imana, barisobanukirwa, ngo barangize baravuga ngo ndibokunamira ibishushanyo, ndibokunamira ibigirwamana. Bituma rero Imana ibubahisha nabo kubera yuko bimenye, baritahura, bamenya yuko batameze nk'abana. Icya gatatu twasozereyeho kwa ejo, twavuze yuko uwo muntu ari umuntu wumva Imana kandi akayumvira. Abantu benshi barimo kumva Imana ariko ntibayumvire. Turasomye rero rino jambo, ngiye kongeraho ibindi nka bibiri. Umuntu Imana wundi ikeneye ni umuntu aho ageze abinyishu.
biri uwo muntu aho ageze Imana ikeneye nimba yinjiye mu rugo rw'umuntu agaragara nk'igisubizo muri urwo rugo, kuko azoba imbere y'Imana, azoba agaragaje igisubizo imbere kuko Imana ikorana n'abantu, ntikorana n'ibiti. Oyaye izokore. Bibiliya iravuga ngo ko Pawulo niwe wabyanditse ko dukorana nayo, ngo turabinginga mudahega ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Umuntu aho ageze aba inyishu. Imana ihabwe icubahiro. Elisa yageze mu gisagara cy'Yeriko, ngo akihagera icyo gihe yaramaze gutandukanywa na Eliya. Wahageze baramubwira ngo reba kino gisagara ukundu cyubatse neza, ariko dufite ikibazo muri kino gisagara, ngo amazi yaho ari mu guteza uburambu, yamaze ibintu n'abantu. Umudamu nimba atwaye inda iravayo. Rero dufite ikibazo. Icyo gihe Elisa yari afite imigabane ibiri y'umwuka yari akuye kuri Eliya. Haleluya! Muri icyo gihe aravuga ngo nimunyereke, nimunjane ku isoko. Baja ku isoko kuko Elisa yari yarisobanukiwe, kuko Elisa yari yaramenye Imana, kuko Elisa yarazi ko akorana n'Imana. Elisa yarazi ko ahageze ibintu bitegerezwa guhinduka, yarazi ko ahandakandagiye ibintu bitegerezwa guhinduka. Hariho n'abamwitiranije ngo abana abahungu 40 n'abangahe n'ababiri baramureba ati busa bw'ubuhanza, tibanguza hano busa bw'ubuhanza, ubusa bw'ubuhanza banguza hano. Amazi arabareba, areka Imana ihabwe icyubahiro. Aravuga ati aba bahungu ntibazi ikindimo, ntibazi ibanga ngendana, ko baranyitiranye ngo jewe ndi busa bw'ubuhanza. Ntiyavuganye nabo ngo haje gusa idubu zingahe zibiri zamazihuha babahungu aho ngo muvuge ngo busa bw'ubuhanza. Ubwo Elisa arakomeza gahunda, kuko aho ageze yategerezwa kuba igisubizo. Ngo agere muri icyo gisagara bamujana ku isoko, muzanire umunyu, muzanire akabza gasha karimo umunyu. Aja ku isoko ngo asohora ijambo. Imana ihabwe icyubahiro. Iryo jambo ngo rirahagarika cya kibazo, kandi akora iyo gahunda zatanguye kera, ntizitanguye uno munsi. Oyaye zatanguye kera. Bibiliya iravuga ngo kugeza n'ubu ayo mazi yamahumanuka. Umuntu ukenewe aho hageze azaba igisubizo. Imana ihabwe icyubahiro. Umuntu ukenewe aho hageze ahinduka inyishu. Mu gihe bigoye aho ugeze utegerezwa kuba inyishu. Niwinjira mu nzu ugasanga irimo ikibazo utegerezwa kuba inyishu. Nushika mu gisagara utegerezwa kuba inyishu. Haleluya! Imana ihabwe icyubahiro. Ngibyo uyu Yosefu mwene Yakobo yari afite ibanga rikomeye. Sinja mu mateka maremare ya Yosefu, yari afite inzozi yabwiwe, bamwita bararuha bahindura n'izina ngo ni Karosi. Avuga yuko urumva yarose kabiri, noneho ise rero ngo akageraho mu cyaha. Narose inyenyeri 11 n'izuba n'ukwezi binyunamira. Aramucaha. Ariko wabaye gute? Narose papa, nubwo wawe uncaha ariko ko ndababwira ibyo narose. Ushatse kuvuga njewe na mama wawe nabo muvukana yuko bazogufukamira? Jewe narose ko ndakubwira inzozi. Ariko ngo ayo majambo ise ayabika mu mutima, kugeza aho bamwanze, kugeza aho bagiye inama yo kumwica, kugeza aho bagiye inama bamwe baravuga ati mureke kumwica, bamuta mu cyobo bagira bamwice, birahinduka, kugeza aho bamugurishije. Singiye kuja muri ibyo. Kugeza aho yinjiye kwa Potifari arahakora,
kugeza aho muka Potifari kubera yuko uyu muhungu yari yarisobanukiwe, amenya yuko ahandi ageze ibintu bitegerezwa guhinduka, amenya yuko iwe ari igisubizo, yinjiye ahantu ibintu bitegerezwa guhinduka, ariyubahisha kugeza aho muka Potifari amwifuza. Byose Yosefu abyitwaramo neza kubera yuko yari azi ko ari inyishu. Aravuga ngo sinshobora gukora icyaha. Haleluya! Barangize izo ni birebire, baramufunga azize icyo bamubesheye, ariko ageze no muri prison abinyishu. Hariho abantu babiri barose yama barotorera inzozi, kuko yarazi arubahwa muri prison kubera yuko yarazi yuko ari inyishu. Haleluya! Mela sofe shili mwandala za lakite. Utegerezwa kuba igisubizo aho ugeze. Imana ihabwa icyubahiro. Utegerezwa kuba inyishu aho ugeze. Yosefu rero, nyuma rero Farawo nawo ararota. Warote izo nzozi ngo ziramuhungabanya cyane cyane. Ahamagara abakonikoni, ahamagara abanyabwenge, ahamagara abantu bose bakomeye, arababwira ngo narose, munsobanurire ibyo narose, kandi nimutansobanurira ibintu biramera nabi. Aramubwira none ko ari we wazirose, arazivuze zirabacyanse. Mumwe muri ba bandi Yosefu yarotoreye aravuga ati ariko hariho umuhungu uri hariya, umuheburayo ari hariya, yoza hano yo gusobanurira aya makuru kandi woyamenye. Ngo aravuga ngo nibamuhamagara, ariko ndakunda Imana. Bela somari de la fe, kubera ibanga ryari muri we, kubera yuko yarazi ko ari inyishu Yosefu. Ngo yumva barahamagaye ngo Yosefu, aravuga ngo preza. Yamavuga ati ngiye kumanikwa, kararangiye, birashize, karabaye, ndamanitswe, ariko nigitanga. Kandi ngo wa wundi yasobanuriye ngo yari yamutumye ngo uzonyibuke. Ariko Imana nayo kugira ngo imwereke yose kurareba uri Imana aribyo yemera tugacamo, kugira ngo iduhingure tuveyo turi abandi. Ngo yumva yuko bamuhamagara, ti urahamagawe ibwami, ti karakomeye, kandi mubanze mumucishe muri saro, mubanze mumwogosheshe neza, ntibiki muze mwamwambise neza. Ariko Imana ni Imana izihindura amateka. Ngiri banga Yosefu ngo agira gutya yisanga ibwami. Farawo aravuza amakuru y'izo nzozi. Yavuga ngo inzozi warose zari zibiri, kubw'impamvu z'umwanya sinja muri histoire. Aravuga ngo izo zose zombi warose, izo zinka wabonye zinanutse zamize zijya zibyibushe, nabijya bindi warose wabonye byose bimirana, nibisobanura kimwe. Ni ikibazo. Hariho imyaka 7 izobaho uburumbuka azera cyane, habe n'iyindi myaka 7 izobamo inzara. Nibyo none birasaba yuko ushaka umuntu w'umunyabwenge cyane, uzomenya gukora gestion kugira ngo igihugu ntikikagira inzara. Nibyo Imana yashatse kukwereka. Farawo yamakoranye inama byihuta, ngo arababwira ngo yemwe mwabishikira mwese, twabona yewe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana, twamukura he? Ni yewe umuntu waboneka, umuntu wawe ugenda ubigisubiza wageze, twamubona he? Imana yabwe icyubahiro, twamukura he? Prima sangela rimwanda la fe, twamukura he? Umuntu urimo umwuka w'Imana ni hehe yoboneka? Ngo umuntu ikenewe, umuntu wuzuye mpemu w'Imana, twamukura he? Umuntu wuzuye umwuka w'Imana. Abo bantu barimenye aho bageze babigisubizo, ntibagenda nk'abantu, ntibavuga nk'abantu. Iyo ibintu bigoranye ntibavuga ngo biragoranye, ahubwo babona ibisubizo imbere bakavuga ibyo babona. Abo bantu barakenewe. Bwana sifiwe. Bila zoro mwereka zongoro makandeza la kiteri ngiri banga bene data mwabaririmbyi. Uwo muntu arakenewe, yuzuye mpemu w'Imana, abigisubizo,
akabera Imana igisubizo n'abandi akababera igisubizo. Uwo muri kino gihe nabo bandi Imana ikeneye. Ndaho papa banguka zamuka. Mugumaho. Uwo muntu arakenewe. Amen. Mbwirira uwo mwicaranye ngo uwo muntu arakenewe. Wuzuye mpwemu w'Imana. Amen. Abantu ino minsi bari mu kuvuga ibyo bishakiye ngo ndagowe. Oyaye. Imana niyo gukoresha. Akanwa kawe katarahinduka. Ngo kabashe kumva yuko umuntu wamenye Imana ntazavuga ibyo yigombe. Avuga ibintu yizereye abisi batarabona ahubwo iwe yayizerera kuma. Pima bingala zarameka. Haleluya. Langirima dako. Uwo muntu arakenewe. Mwirira uwo muntu ngo arakenewe. Uze mpwemu w'Imana. Solomon arazala. Pima sabe mwanda la veriga. Twabona umuntu umeze nk'uyu urimo mpwemu w'Imana. Twamubona bagira uko baza batambuka. Evangeliste Nzitonda ntibaza bapfa kugenda uko bishaka. Hari ijambo wavuze ngo njewe mfite uko naha. Ejo narabibabwiye hano abantu urimo gushaka kwigana abandi gute. Uzi Imana yaguhamagaye yari. Uzi nivyo yavuganye nawe ikiguhamagara. None ushaka ngo abantu ngo ari bo ngo bagushima. Kurutuko Imana yo gushima. Bwana sifiwe. Haleluya. Tena soma ile. Bwana la ba. Iki kibazo dufite. Arandu ya kwivanga. Ntitwamenya uwaduhamagaye ninde. Icyambamagariye n'igiki. Aguhamagarira kubigisubiza aho ugeze. Aguhamagarira kubinyishu aho ugeze. Imana ikeneye abantu barira ibiriza Imana nawe bikurize. Ibyaha ko biragenda bihindura amabara. Nejo narabibabwiye. Abantu bari mu kunywa inzoga bihishiriye mu makobero. Imana irakuzi mabara bagahindura amazina y'utuntu ari utwo. Nimukumva abantu bari mu gusomira yahindi. Oyaye ntitumeze nk'abandi. Imana iragukeneye. Nimbura umumama, nimbura umupapa, nimbura umusore, nimbura umukobwa cyangwa umuhungu aho ugeze.
uba igisubizo aho ugeze, uba inyishu niba abandi Imana ikeneye, n'abantu nibo bakeneye. Twaremwe mu shusho y'Imana. Hariho abakobwa bitwa ba Esiteri bari barisobanukiwe, aravuga ngo nubwo nubura amavuta yo kwisiga ndabizi ndazibanga. Dufite abakobwa bari mu kubura amavuta bakajya bakigurisha ipfu, nimucira ngo ipfu urumva ngo biragoye gute? Niko bamaso kuzujejwe, narabibabwiye umuntu aza bamaso kucyajejwe. Nanje ndi maso hano, base ndiyova hariya ndabarekura murataha, kuko ndabahibanga n'urufunguzo, kandi ga ni irya mbere nje hano, ni irya mbere, shaka ribe n'irya nyuma, ariko mvuze ni irya mbere. Mutasubira no kuntumira, ariko numve yuko icyo Imana yampaye narabisengeye. Narabisengeye, si ugupfa gusa ngo kuzingurura Bibiliya ngo ndiguyeho. Nafashe umwanya ndiyugarana ahantu bazi Imana ngo muri Soveri niki bakeneye Mana we. Shilari mwanda la ve nabara yikuru kw'Imana. Reka mbireke uso ayo ni amakuru yanjye. Katubire ibyo jo naravuze ukuntu n'ubu numvise ukundi, ariko icyo nshaka kubabwira ni mumenye yuko Imana ikeneye umuntu wuzuye umwuka w'Imana cyane, apana ikivanga. Oyaye apana bigira nogira gutya. Oyaye umuntu wuzuye umwuka w'Imana, uzumwitegereza uko agenda, uko avuga, ntazagira urugomo pi. Baza bamushaka bakamubura ngo se nyanaka ngo iwe ni gute, uko ni gute. Anje aruwigeza mpamagara base ko kutaboneka mu mazi toyese ukwirengagiza bamfite ibindi ndimo. None se noreka kuja kuvuga ubutumwa nje kwicara ahantu bambone gusa mu rubanza. Tumenye ninde muntu ukenewe, ninde muntu ukenewe. Nico mvuga kuko si ikindi singikoraho ubunyine. Nitubona akanya turakonjuraho utundi nka tubiri, ariko reka mbabwire uyu muhungu umwe gusa, Nehemiya, hanyuma dusenga Imana. Yarandangaje uyu muhungu Nehemiya. Yosefu mbe muparikiye aho kamwe Yosefu mwene Yakobo nagende abagabo bararutana nejo narabivuze, nagende nakora kw'Imana. Kandi ibyo byaha byose byamugerageza byari birimo promotion mu buryo bugaragara, yari promotion, ariko akavuga ati tipi shaka banseki, ariko sigarana icyo gikanzu, ariko sindakaza icyo Imana yangize. Tegerezwa kwiyubahisha kuko nzi yuko mbitse ibanga n'Imana. Nehemiya nawe kubera yuko yari umuntu ukenewe imbere y'Imana, agakenerwa n'imbere y'abantu, nababwira ikintu yakoze nawe kindangaza. Usomye ku gice cya mbere cya Nehemiya, ntitwirirwa dusoma ayo makuru. Yumvise amakuru y'iwabo, ibyabaye ku iwabo habaye imisaka amatongo, ngo ararira ariyugarana, kandi abumvise ayo makuru ni benshi. Ariko Nehemiya kubera ko yari afite umutwaro w'Imana, yari afite umutima w'Imana, yari yuzuye umwuka w'Imana, yari azi ko Imana imushaka kigisubiza wabaye. Yahora seriva ibwami ngo yinjira amahombo, ararira
aravuga ngo bisinoja kubibwira umwami tarabanza kwiherera ngo senge, sinoja kubibwira umwami tarabanza kuyiririra ngo menye neza yuko Imana ibishaka. Ngo arasenga ngo Mana twaragucumuyeho, twaragucumuyeho. Ejo nababwiye ibanga, ndababwira ngo iyo tugira ya masengesho yacu yo kwiherera, harya niho nza nivuga uko ndi, ngasuka umutima wanje, kavuga intege nke zanje, kazikubita imbere. Imana umpondere hano, umpondere hano, uhonde uyu mutima wabaye gito. Nakora ku Imana ni mu masengesho, kaza kamubusuka harya narya mafuti karirira Imana. Nehemiya ngo ararira ngo twaragucumuyeho Abisiraheli, basogokuru bakoze amanyanga. Mana we tubabarire, ngo aririra imbere y'Imana. Namenye kuri se w'imigisha, Imana muri ibihe erega sinakurekura. inyeye Namenye kuri se w'imigisha, Imana muri ibihe erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha, Imana muri ibihe erega sinakurekura. Sinakurekura, namenye kuri se w'imigisha, namenye kuri se w'imigisha, Imana muri ibihe erega sinakurekura. Sinakurekura, sinakurekura, erega sinakurekura. Namenye namenye kuri se w'imigisha, Imana muri ibihe erega sinakurekura. Nehemiya arangije kurira, yumva yuko Imana imuha izindi imbaraga, aravuga ngo ngiye gusaba uruhusha. Umwami aragenda wakimureba, ariko ndakunda Imana. Umwami yamabyibwira Nehemiya hariho ikintu cyakubabaje, yamaza mu maso hiwe hahindutse, ko nankwitegereza wahora useriva neza, tego nizo ndababaye kuko iwacu hahindutse amatongo. None naje nimbe Mwami wo binyemerera ngende, kandi umbe n'amakete yo kuja guca ibiti, umbe na yandi nzoshira ibyegera byawe byiriye kugira ngo binyemerere nje kuhubaka. Haleluya. Inde wazemera umuntu ukenewe imbere y'Imana, wuzuye umwuka w'Imana, awageze abinyishu abigisubizo. Mbwirira uwo ngo asubiye igisubizo. Namenye kuri se w'imigisha, Imana erega sinakurekura. Mumbarize ngo asuriye igisubizo ahuba. Muri quartier hahandi uba barakuze nk'umuntu woba inyishu. Hariho ikintu yavuze uyu mukozi w'Imana, gucunga indaha, kugira indaha aho ubaye, barakuzi yuko wakijijwe. Bamenya yuko nigeze kuba ahantu mu Ngagara muri quartier 5, urahasi hariho akanjiye abari baravuze ngo akatugahebe, bagahebera babandi bakubita ndakurahiye, bari baramaze amasakoshi y'abagore, kandi hariho n'irigara ry'abanywi b'urumogi. Ndahagera umwana w'Imana umwuzukuru wa Aburahamu, ngo mpagere ndavuga ngo aba banywi b'urumogi titwobana kirazira, kandi bagaza banywa begamiye urupango, kirazira. Ahantu ndi haba hari igicaniro, kirazira. Mwira madamu ngo kirazira, hategerezwa kuba impinduka n'ababanye hano bakabimenya yuko hari igicaniro. Turasenga, ntawe nagiye kubwira ngo vaho we wa munywi urumogi, bonyine bamabijana. Ababanyi barambamagara, ariko niki wazanye? Tase nibiki? Ti hano hari irigara
narabaciyeho none warababwiye ngo bagende nahamagaye data ndababwira ngo Imana iri muri jewe ntiyo kwegerana kubera igicaniro twaremya kakayira abagore bakaza bama bagacamo saa 4 z'ijoro kubera igicaniro. Na 2015 hari umuntu waje arambwira ngo yagize ubwoba ati njewe ndi hano ngwino arimuka umubana araza n'urugo rwiwe jewe ndi hano ntacyo tuba Imana iri kumwe natwe. Amen. Mbega uri inyishu uri inyishu uri inyishu uri igisubizo. N'ubu hariho ishengero aho hantu ubu hariho ishengero kubera igicaniro ubu bahubatse ishengero aho tubaye dutegerezwa kuhasiga amateka cyane. wowe urimuka ukava ahantu ntawe ubimenya pi vuga nyumba 10 oye pi n'umwana muto we ntamenya ati uriya yahigeze guca umuntu wano niki yahinduye. Hari ahandi hantu twigeze kuba mu Nyakabiga kuri 6 hagaze aba saa 8 z'ijoro hari 2001 tukumva imisenyi ngo baratubwira ngo ino nzu ntawe uzimaramo amezi 3 turababwira ngo twe tuzoyivamo dushaka. Abapfumu n'abarozi bategerezwa kwimuka tuhabaye tuja kumenya yuko nasohoka twagira umwanya w'igicaniro tugasengamo. Nari ngira umusore hanyuma umuntu umwe akambwira umukecuru umwe arambwira ngo mutanguye gusenga uzana amangira umutima uhagaze uzugira umutima uhagaze uri mu rundi rupango no kubera iki ngo muza musenga nkaza numva ikintu cyakiruka muri jewe kizokwica ahubwo yaruhuse yimutse avuye aho bya bindi ngo dusenge byama bihagarara. Ababanyi bose mu rupango baratubwira ngo niki mwazanye twazanye Imana. Hariho abantu bakijwe muri urwo rupango ntawe ubabwiye ubutumwa ngo uyu mutemwe muramu wanje mama Diti ngo barakijijwe ntawe ubwiye kubabwira ngo nimwakire Yesu. Ubu ni abakristo kubera igicaniro aho ugeze binyishu. Ababanyi babimenye muri quartier bamenye kuri igisubizo. Ni mandala Paulo ngo bagaza bagera ahantu ndazinze muri Sovere batashavura Bibiliya ndayibumse aravuga ngo yatwimye umwanya wo kuja kurya umuceri n'umusibo ariko ndarangije banza uregere utundu neza uregere nk'iminota 2 biri sawa banza urindire nkubwiye. Noneho ndashaka yuko ngo se ndiyoreka kubyina none ngo ari nje wawe ubyina nanibuka Imana kibuka icyo yangize izo nabyo ni ingorane kandi umuntu wese yahawe afite uko yahawe. Njewe iyo bije sinza ninyumanganye kandi ndabirekura bikambesha amahoro kuko nizo data mfite data uko yampamagara. Rero kugira ngo ndangize Nehemiya ngo aragenda umwami yamamwemerera ngo abitewe n'ikiganza cyiza cyare kuri we. Ndakunda uwo murongo cyane ngo ashike yamabwira bene wabo ngo arabakoranya bagisha inama yegezeyo. Timwamuboneye ko twabaye igitutsi twabaye igiseko abagabo benabo bindwara tugume tubigiseko tugume tubigitutsi baratera indege abiganirira ukundu yasenze ababwira ukundu Imana yamwemereye ababwira ukundu Imana yabonye ngo yamimushiraho ikiganza cyiza cy'Imana iyo kiri kuri wewe ibintu byose biroroha zukora ikintu kigacamo. Ngo nyanaki we ngo afite imiti oya Yesu imiti hari ikiganza cyiza kiri kuri we. None we gute iwe kwadafite amaganya oya abo bantu Imana irabakeneye 2024 irabakeneye abantu aho bageze babigisubizo ngo bamahaguruka batangura kubaka. Yabanje kugenzura akarere sibyo ngiye kujaho ariko Nehemiya kubera ishaka amenya yuko aho hageze akwiriye kubinyishu
yahuye n'indambara nyinshi za Basenebalate na Batobi, nta mwanya wo kubijaho, ariko akabima amatwi akababwira ngo igikorwa nankora kiraremereye, nta mwanya mfite wo kuja gutega amatwi ngo numve ibyo muhohotera. Ikiganza cyiza, ikiganza cyiza. Kanda papa turangize dusenge. Basabe n'abandi muzaguruke dusenge. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye, ndaguhaye icyubahiro. Ijambo wigize umuntu ubana natwe, kandi ijambo ryawe ni ukuri, kandi ijambo ryawe rirakora. Tovelari mwanda na zarafo, turagushimiye mwana. Ukeneye umuntu ugirira akamaro, ukeneye n'umuntu ugirira akamaro abantu, kuko abantu n'abawe kandi ukeneye abo bantu. Pima sokite le mwanda la variga, angresation de manda la veriga. Hariho benshi wagiye ukoresha, kabaye Yosefu, kabaye Elisa, aho bageze bagiye babanga inyishu. Mana yanje, umuntu wese uri hano mwa ndamusengeye. Kora tayiri mwanda la zalafe, jimwilinga ya zala krozenite, bengela zanga ya rivoire. Umukubere igisubizo, kandi bahagarare bashikamye, batanyeganyezwa, batigana abandi, ariko bamenya yuko ubakeneye nga bakwiriye kuba igisubizo aho bageze. Urakoze mwami ko wumvise, urakoze ko rino jambo rifasha imitima. Tugukomeye amashyi tugushimira mu izina rya Yesu, amen. Bandi bahezage.